Izoba ry'enyuma y'abazyo IGG Betkamia nubwo ahireyo a report y'umwaka wa speaker w'ishengero rya Uganda Annette Among kandi ebireremu ebintu bitare bimwe na bimwe bitu umuryebi habire harimo enkora zo kurwanisa enguzi eyatongozibwe umwaka w'2021 ero kumanywa nka lifestyle adult eyorekero kucondoza ngo abantu baburijo abari kutekatekaho n'abakozi ba government okuba ari kutura n'ebintu ebine no mushara oguba ari kutunga nko murumo gumwe go kurwanisa enguzi omwihanga ekintu eky'abany'eishengyero batari kushageka. Tumanye abantu bahaye ubwiga bwabo, umuntu ahaye ubwiga bwe tumanye ngo natunga ziti konko ubwiga bwingana buti konka no ratabuhiyeyo tumukurate tuburonde tureke kurinda batuhereza n'ecyamuhera umunonga ekibasa kuyambeki neco kugira ngo abarebenguzo uturakwate agaruze senta shashure ngo yazo mukoti ngo rero bamukoma ngo rero nga orakwatwarire senta za government azigaruzeho kandi ataragarika kutunga umurimo mwihango yaratukanye nti Uganda yemu kunsi ezikyasinze okubeeramu amateeka. Aba bayongera bagira ngo government yonka eremerwe kurwana senguzi ahubwo kugira ngo tine abatungire ebintu kurga omunguzi nahabwe cyo nikibagumera n'ubukirabe kirungu eberagiro beroho. Watunga ripota ya IGG soba twatireba yadishoma yaba netini samunonga washanga nka kimwe cya katano cye sente za Uganda zona ziraburira omuburi bw'enguzi mbwero omubito bitakugasa muntu wa Uganda konka bikugasha abo abashe munonga abakuziba abakuzikwatamu akazikoro kwa kwenda neco busasa rero kaza umucaro okashanga abantu batine ruguto ho kuraba abantu batanka kuyiya ngo bagire cyo batekaho nawe ujya ngomba comparinga n'umushuma nabajya umutabano wananka we kakozere imyaka 3 kayayombekere yo kota kombekere mutabano wananka kakozere imyaka 2 kaine motoka nunji yo kota jine kaine famu yente yo kota jine babara kumanya ngogo n'umushuma bitobo abandi bikirazana n'inkora ya IGG eyo kurebuza abantu okuba ari kutura n'ebintu ebine byabana bingana na sente ezo bari kutunga ushanga abantu oditeji baragamba yo umuntu naturata byarugaba no mukozi wa government ahabwa kinavuga motoka ya miliyoni rukaga wazihire no tunga miliyoni 5 nkanye ni member wa parliament miliyoni mukaga n'imitwali 10 no vuga motoka ya miliyoni 8 nuzihire nkaye umukozi wa government ori kawo ori commission ori nutunga miliyoni 5 at most permanent secretary miliyoni 10 na uyire sente zo kombeka amajikumo muri Kampala no mucyaro ine yo na farm Gashakwa Jimmy Muhumuza.